Kia ora te iwi, haere akene I te Karere, kei te tangi apakura ngā hoa me te whānau kia Tārati Buckley, he toa mō te reo he kaiako I Matapae nuitia. I mate nei e 76 o nā tau. I mutu te hui e urua rā te roa ki te Tribunal o Waitangi Tribunal I reira ngā kai kōkiri e whakatokoto ana I wā rātau kōrero I roto I te wairua o tū mātauenga. Kua pōti te kaunihera o tauranga moana kia pupuri tonu rātau I te tūru wāri Māori o te awanui. Kāti kei ngā huia tūrai o te motu tēnā koutou katoa whakatata mai anō ki te ahi whita kōrero anei e tutungi atu nei. Kāti kei te tangi apakura ngā hoa me te whānau kia Tārati Buckley he toa mō te reo he kaiako I Matapae nuitia. I mate nei e 76 o nā tau. Ko ia te tūmuaki ōmua o te kura kaupapa Māori o te Hokianga. Neke atu I te rua te kautau ia e whakapau kaha ana ki te whakarauara ake I te reo o tira ki te poi ake I ngā tamariki o te Hokianga. He ai ki tōna whānau ka maumaharatia ia ki tōna kaha ki te whakatairanga I te reo me ngā tikanga Māori, ki te kaha hoki o te marea ki te whakaute I a ia hei kaiako, tai atu ki te aroha nui o te tokomaha ki a ia hei kaiarahi. Kua hāmenetia e ngā prihimana he tāne o 26 o nā tau ki te kōhuru tāngata. Whai muri hoi te kitenga o te tūpāpaku o Tārati tata ana ki Whirinaki. Kei te whare here ia I tēnei wānei, ka tū anō ia ki te kōtiteitei o Whangarei a te tekau iwa o Hune. Nā, he ai ki ngā kōrero I kōkiri hia ki te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi Tribunal, ko te whai a te kāwanatanga ki te whakawaimeha I te mana o te tiriti I roto I ngā ture o te motu, he whai kia kore hāhā ngā tika o te Māori, he whai I te kaikiritanga ki te Māori, he whai kia aro kore ki ngā kōrero pono me ngā kōrero tika. I mutu te hui e rua rā te roa ki te Tribunal I te whanganui ātara I te rānei. I reira ngā kai kōkiri e whakatakoto ana I wā rātau kōrero I roto I te wairua o tū mātauenga. Ahakoa mate atu te pire whakarere kē I ngā mātā pono o te tiriti, kua ara anō he pakanga hou mo te mana a te ture o te tiriti o Waitangi ki te whanganui ātara. At play is their naked display and their intent to erode and dismantle for all time our rights and interests under the Titi o Waitangi. Ko te whāinga ia kia muku a katoatia ngā tohu e aro nui ana ki te tiriti o Waitangi ki ngā ture e ono, ki te whakangoikore hoki I tōna mana a ture I ngā ture te kau anō, kia noho noi ho hei whakarotanga ma te hunga whakamahi. I can only characterise this government as the most racist, anti-Māori government ever to come to power. I ahu mai ngā pānonitanga nei I tētahi arotake ngā whānui o ngā kupu e hāngai ana ki te tiriti I roto I ngā ture o te motu. He wāhanga no te whakaaetanga kāwanatanga, taki toru nei. Nā te minita take ture, nā Paul Goldsmith ngā take nei I kawe ki te rōpū whai ti o te kāwanatanga. Heoi, ko tāna e kore ia e kōrero mo ngā take kei mua tonu I te Tribunal whakamana I te tiriti o Waitangi. What we inherited was this range of references. Sometimes it was honour, sometimes it was have regard to, sometimes give effect to, and all that inconsistency is what we're trying to tidy up. Hei tā ngā apiha tāhu o te tari ture ki te kāwanatanga, he ti noi ho ngā taunakitanga e ki ana ai, e whakararu ana ngā kupu e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi I te maramatanga o te kupu. Hei tā rātau hoki ki te kāwanatanga, mā te muku I enei kupu, ka whānui ake te rangiruatanga e hara I te mea, ka marama ake. There seems to be not even a skerrick of empirical evidence or analysis that supports
the proposed decisions that have been made. This actually isn't about legal clarity at all. This again is about an ideological position about the treaty that is not supported in fact, history or jurisprudence. Ko tētahi o ngā ture ka rongo I ēnei pānonitanga tiriti ko te ture raraunga me ngā tatauranga. He ture I tēnei wā e here ana I ngā whakatau take kia whakatinana I ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. The proposed shift from give effect to treaty standard in both acts to a take into account standard is not a semantic adjustment. It is the difference between obligation and option. I raro I tēnā ture me mahi tahi ngā kai whakatau tatauranga me ngā iwi Māori mo te kohi I ngā raraunga Māori tau atu ki te tatauranga tangata e kia nei ko census. Another really key variable for us is iwi affiliation. And we leaned in on the 2023 census to redesign the question, resulting in a move away from only having 5 spots to answer your iwi to 16, and that resulted in a huge change around particularly smaller iwi population groups, and the changes to an admin first census will mean many of them won't get any iwi data for over a decade, if even that. Mā ēnei raraunga ka mārama ake te pikitia whānui o ngā taupori iwi, hei āwhina, hei taunaki hoki I tā te kāwanatanga toha tika I ngā rauemi ki ngā hapori. We are seeing a succession of decisions that are taking us back at least a generation, if not more, in terms of the progress, with no seeming rationale for it all, apart from that it's all political, and it is unprecedented. Kua rāhuitia te whakatau a te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi mo te wānei. He oe e whakapaetia ana ka whakatakoto te pire nei ki te whare pāre mata a te marama o akuhata. Mārena mane, te karere. Ko pōti te kaunihera o tauranga moana kia pupuri tonu rātou ki te tūru wāri Māori o te awanui. Nā tēnei whakatau, Karere te kaupapa ki te hapori, hei pōtitanga mā rātou, hei mua atu I te 28 o mai he a te tau, 2025. Hei tā te kahika o tauranga, mai hei Drysdale, he mea nui te wāri Māori, kia kitea tonutia te matawhānuitanga o tira te kanorautanga o ngā hapori katoa I te kaunihera. I'll put it to the vote. All those in favour? Aye. Those against? That is carried. Toko waru ngā kaikaunihira ka whakae. Ko tahi ka whakahe, ā ko tahi kaore I pōti. E hara I te mutunga o tēnei kaupapa hoi anō, ko tēnei kaupapa I tēnei rā, ko te whakautu o ngā kaikaunihira. Mō te whakaaro e pāna ki te turu Māori ara ko te awanui. He ai, he kao. Anei, te nuinga o nā kaunihira, he ai. He rā whakahirere tēnei. Ko Hemi Rolliston, te kaikaunihira mo te wāri Māori o te awanui ki te kaunihira o tauranga moana. Mā tētahi pōtihere, ka whakatau mēna ka toitū tonu tōna tūru. If you're not at the table, you're on the menu. Nā te mea, ki au nei, he pai, he mahi tahi, nā Pākehā nā Māori. Ko kuratu kaukau o Ngāti Ranginui, tētahi mema o te rangapū mana whenua o tauranga moana. Hei tāna, he roa rawa te huarahi kei moa I te kaunihira kia kite I te kotahitanga. Karere te hi he te kōrere roti te reo Pākehā, Ngāti Mano tēnei taku reo. And tēnei te reo a kuia koroma. Hei te wā, kare kore ka whakapākehtia, e a hautapu ai hemi, ai aku kōrero. Ki a hau nei, ahakoa ko nā ture a te kāwana, a te kaunihera, e ratumo mō ture. Mātai mohe ana hau, kei roto I o te kapu o koutou ringarina, te whakaaitanga mō tātou te iwi Māori. Koe ngenge, ko nenge tō tātou whaiwhai, kei te whaiwhai tonu, kai te tātou te hiehia kia pēra. Kei te kaunihera, te whakaaitanga I te mutunga, ngāri mā rātou tēnei I runga te tino rangatiratanga. Koina tāku, mana mutu haketanga, me mautoni tātou ki tērā ahakoa kei he tātou e noho ana. Me whakatauria e te kaunihera kia pupuri I te wāri Māori, kaore rānei, I mua I te paunga o Noima.
Ki te pupuri tonu, kia whakarite I te tihi pōti here, I mua I te mutunga o mai he. Ki te whakakore, ka kore te tihi wāri hei te pōtitanga kaunihira a te tau e 2028. While I support referendum and people having their say, I do find it strange that we isolate one ward where people have a say on that and people don't get to have a full say on the full representation review. And I think it's almost wrong and it should be the other way, that actually at the moment the Electoral Commission decide as to how we're represented rather than the people. Mihi ana ki ngā kōrero, kua whārikihia kai mui a tātou. Kore au e mōhio ana te nui o ngā kōrero, hoi anō. Ko rongo au ki ira o ngā kōrero rereke, ara, ko mōhio tērā. Me rongo au ki ngā kōrero tika, ki te whakaro nui o mātou o te mana whenua o tauranga mona. E ai ki te kaumātua o tauranga, a Jack Thatcher, ko te mahi nui kei mua I te aroaro, ko te akiaki I ngā kai pōti Māori o te moana te tuku pōti. 2% o te hāpuri o tauranga mona ngai Māori. Ko 80% tau iwi. So I hare tunu ana te referendum, well, ko tērā ai te matenga o te tūru. Ki taku nei whakaro. Ko tai mai te referendum, ai. Te nuinga o ngā Pākehā haere ki te poti, ai nei, he wero ki te Māori. Nā te mea, kua naro te referendum, kua naro te tūru. Te āhua nei, kua ora te wāri Māori o te awanui, mo te wā mā te karekia pia, e whakaora a ngā tau e haere ake nei. Te mana o tū, te mana tika humai tā whirirangi kāke, ki te whai ao ki tau marama, he Māori oho, uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, tāki e. Mai o hapānapa, maukaha. E whakatewhatia ana te ahi iti I mumura ake I te tari o te Premier o Christopher Luxon I te rānei I te rāwhiti o Tāmaki Makaurau, hara I te ata nei, me te mea nei, nā te nanakia I tahu. I karangihia ngā kaipatuahi ki tōna tari I Botany I te mumura tanga ake o te ahi I muri o te whare, kei reira tōna whare, kei reira tōna tari I tēnei wā, hei tā te pirihimana whakatewhatewa nei kā tipa Karen Bright e whakapai ana rātou nā te ringa o te haututu I tūmata, ka haere tonu tā rātou whakatewhatewa I tēnei wānei. I o tautahi a Luxon, kai tōranga pū mō Botany, no te ropu nā hinara I te wā o te ahi. Ki Rotorua, kua pōhutu ake he waiwera I te huarahi o Tārewa I Rotorua, me te aha hei tā tētahi mātanga pūtaiao e tatāna tōna kaha ki te waiwera I pōhutu ake I te parekuratanga I whakaari. Hei tāna no e toru rāpea te roa o te pōhututanga ake o tēnei waiwera nei. Anei te pūrongo a hēni te mate kōiwi. Mahutāke ana he puia ki te rangi te pōtūrei. Āwake ana I te ata, hu tonu ana tēnei wairiki ki te marae o Tārewa Pounamu. Kua pakaru mai anō te raima I rauatikirota te koha, no reira kua pakaru mai tērā, kua puta mai, kua papu mai tēnei o ngā whā ki wainga nui tonu I te marae nei o Tārewa Pounamu, o Taharangi, anō reira e hara I te mea pai. Tāhemi wairea o Ngāti Kea, Ngāti Tuara, ko te haumarutanga o te iwi, te whakaro matua. He morearea nui. Kai kone tunu nā kaimahi mana, ne tēnei taharano o te marae. Nā re te mate ke I reira ke, te nuinga e hui ana I tērā ata. E hui ana rātau mo te taiati kaupapetoti nā whare. Kore au ki te wai ka puta ki nā mutu kākai muri. Kua kōrero aha ki tētahi kai pūtai au, engari me huna te ingoa. Hei ko tāna kia hau, e waimari ana ka hore tēnei pahū I rite tonu ki te pahūnga parekura nui nei o whakaari. I nā hoki, he ngā whā tēnei, e hingai, e mate ai te tangata. Mai tai mera te tai mātanga I nā pōka ki mai a ka peneki a tainua ki te wā ka pura e rātau I te koha. No reira, I tai mea no rātau, toko toru I te ata nei. Kua hoki anō ki te tiki nā tapu hei whakatika.
Ki mai ai a ahuarua toru rā pia marata i te whakatikatika i te mea ni. Ko puta te whakatūpato ki te hapori, kia tūpato ka haramai ana ki te titiro ki te puia, no te mea he mōrearea he werarawa atu te wai e maringi marara atu ana ki te kuirau nei. E ni te mate koewi tēnei, mā aukaha. E tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga e 25 tau. Te kaupapa whakarauora reo o Kōtahi Mano Kāika e arahi ana i te oranga mai anō o te reo Māori, wainganui ngā uri me ngā whānau o Kaitahu. Tai hoa kene Karere te pūrongo mō taua kaupapa. O ki mai anō ki te karere e 25 tau te kaupapa whakarauora reo o Kōtahi Mano Kāika e arahi ana i te oranga mai anō o te reo Māori, wainganui ngā uri me ngā whānau o Kaitahu. I tohua te huringa tau o te kaupapa i o tautahi i ngarangi whakatānei. He kaupapa i whānau mai ai ngā whakaihu waka reo hō, i roto i te iwi, hei aha, hei kawe ake i te reo ki a pōpō. I reira hoki ngā whānau e kōrero ana i o rātou wheako, mo te ako i te reo me te takahi i te ara o te whakarauora i te reo, pēnei i te whānau hakaraia. Anei te pūrongo a Shakayla Andrews Alapaki no Tahu News. Ko te whirika o te taura takata. Nui ana i te 25 tau o te kaupapa whakarauora reo. He tino pai. Ko tai mai ngā manukura, o Anei, o mua, ko ka mokopuna hoki, kāre kaupapa tu atu tērā. No te taurua mano i whakatūria ai tēnei kaupapa me te wawata o taua wā, ka kōrero te Kōtahi Mano o ka Kāika i mua i te taurua mano 25. Ko tutu ki tērā whaika i tērā tau, nā te Kōtahi Mano 500 o ka whānau e piri ana ki te kaupapa. Ko tālin harata te aika, te kaiwhakahaere tuatahi o te kaupapa nei, ko ki te eia i te whanake haere o te reo, kaua ki te iwi, e kari anō ki tōhona ake whānau. I tau o wā ruarua no iho mātou i whakahaere te kaupapa me ki. Engari he ngākau nui ana ki te kaupapa e manako ana hoki mō ngā whāinga i ngā 25 tau. I whānui pia te titiro, engari tai atu ki tēnei wā kua ki te kuau te whakatipuranga kaumātua i Anei. Engari kua aku tama i puta i raro i te kaupapa o Kōtahi Mano Kāika i Anei ko te whakatipuranga tuatoru ko aku mokopuna. Nā reira, kua kite au te tino hua i tōku ake whānau. Ngā huara Māori, ngā mātāpuno, e rere ngā tahiana. Ko te whānau hakaria tērā, ko whakatipu i a rātou tamariki i roto i te kaupapa. Ko tā swair hakaria, i whakaritea i ōhona mātua i kā rautaki mō tāhana tama, te mokopuna tuatahi o tōhona whānau. Ka whai wā aku tamariki ki te whai whakaro. Ahara i te mea he kōwhiringa kia mātou ko Okiteina. I tohua kētia, nō reira i māma, te hunuku ki raro tēnei korowai o te Kōtahi Mano Kāika. Ka mutu, ko roa e taunaki i tēnei kaupapa hirahira o mātou, kia Māori te rere o te reo Māori, kia Māori te tū i roto i te hapori, kia māia anō ki tātou i roto i a tātou anō. Ka mutu, ko te whakawhanaunga, te tuitui, te taukāia, ki wainganui, te hapori, te iwi. Ko te wawata o Pōle Tamati Alif, ka utaina te haipapa o tēnei kaupapa whakarauora reo, i ruka i te rea ka waimaria ki te tipu ki te kaupapa nei. E hara i te mea he māma noa, te whakarauora i te reo, te kōrero Māori, mena ko tērā tō reo tuarua. Nā reira, ko ngā hua kua puta, ko koutou te reanga rangatahi, whakahihi painei e nei kaumātua nei, kia koutou, ko koutou ngā hua o tēnei kaupapa. Me te mana ko hoki, ka Kōtahi Mano ake ka Kāika, ka kōrero Māori i ēnei taurua te kaumārima, e haere ake nei.
Shikayla Andrews Alapoki, Tahu News. E mihi nui ana ki te whānau hakaria me ngā whānau katoa I hiki ake I te mānuka o te Kōtahi Mano Kāika, kia ako I te reo, kia ora te reo, kia rangatira te reo o Kaitahu. Ka mihi ki a koutou. Hei muri ake I ngā whakatairanga e tiwi ko ngā huarere o te wā kia I te tonu mai kia te karere. E tiwi, kua tai ki te wā e tirohia e ngā tohu huarere o te wā, Anei e whai akene. Nō rere tiwi, kuia ko ngā kohinga kōrero, ko ngā pūtoi kōrero mō te ao Māori, rere atu nei ki o koutou I ngā ringaringa mā koha o te karere I tēnei rānei. Haia pōpō e karema, tātou, katoa, rāpoi, tahi anō ai, ngā manaakitanga me ngā tauwhirotanga o te wā ki o koutou katoa, hūri noa I te motu me pēnei te ki, me pēnei te kōrero, tūrou, parea tūrou, Hawaii. Ko te reo, te take.